Mukmu TV nai tongnai khapangni takoktai bukuk songno sekano lamsoko tini Korbuk subdivision no Korbuk Panjaham HS School ni thungno khlabo under 14 tei under 17 haikeba chibrei umor tei sisini umor rokni volleyball tei football Mwthwng Jakha o jaga Mwthwng jakbani yagolo thungkrung rokno district meet Mwthwng jaknai hinui Jakha Korbuk block susubutni secretary borom gonang Moni Deborma gekhapangni takoktai bukuk song nai tongdi Mukmu TV Sir, tinaro tam ninte Mwthwng jakmani khela. Omakai जों साबडिभिजन प्लेयार बासाय खायो बयस केनो 14 बोसोर फुटबल चलालो एकाय बुरेंके भलिबल अंडर 17 इयर्स साबडिभिजन बाय प्लेयार्स बासायो माने इंटरबल माने सिलेसरी बल करuk बल दुइतान थंगै जे टीम बायरनाय बकाय साबडिभिजन प्लेयार बर थंगै डिस्ट्रिब्यूटर Istimoro na pai boro talang jaknai. बर डिस्ट्रिब्यूट ताकलाय अरन नै करबको पादे हमाय हाइस माटन नै अब 8 तारिख सँग 8 तारिख Kanin sin bisa. ani bo mon derma ang koru kolok susul bone sekretaris kelas komen